Apo ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin laban king Omicron variant. O malugod mingig pa, king pamikatawan ng tao ng bugtong mong anak, ipaganakam kaya kami, ingabera ka, ingya kami magdili-dili, abera ka. Iting pagmulan ng kaya kaming sikan ng lug at tepangan, ingya na kami dapat tumakot, abera ka. Bang pakayanan impusan mi kimbye, lalo na king panahon ay kami pa may kapabang king kabiyayan. Paulining pandemyan dintang. Nyening makaambang ni namang mikalat, kimbayo ng lupa anting Omicron, abera ka. Karintaong ngalang sawang sasawop at lilingap, karing miririt kan, lalo na rin kaya kaming frontliners, kempang kalusugan at aliwaming pamangailangan. Panandaman mi sana ing abera ka, king kooperasyon at pamikasan metong king kekaldan, lalo na king pamagbakuna, king pamanupad karin tuntunan kaingatan at biye pamanalangin. Adwan miti kin lagyo ng Jesus, Diyos at tubusal mi, kayabe mi. Amen. Virgen de los Remedios, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, kinlagyo ning igpapo ning anak ko, Espiritu Santo. Amen.
Mayapayabak pong pasibayo, pakyabetala po king kakatamong intensyon kaniting kapag masusyan. Para king kapasalmatan ng Rodolfo and Delia Galang, king karelang 50th wedding anniversary. Romy and Elena Dizon and family, Nogoy family, Pangan family, Chris and Sheila Tiglao and family, Bong and Lynn Lansangan and family, Lito and Lori Sapanta. Para king kapasalamatan king Eldo ng Kebaytan, ng Ian Miranda, Raymark Manabat, Fernando Martinez king kayang 60th birthday, Kyle James Cura. Para king personal kayadwanan ng Gail Datu family, Juan Third Soto, Christine Sotelo, Caridad Ocampo, Mariner Cabrera, Agnes Garcia and family, Eleanor Ventura, Arman and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sarah Gokwingko. Para king ligtas sa pamanlakbe ng Glenn Pangan. Para king malagwang kapaldanan ng Cynthia Rivera and family, Gloria Sotelo, Tristar Catherine Soto and her baby, Willie Sotelo, Giancarlo Tubig, Angelita, June Eva and Isa Bautista, Jocelyn Bermal, Luz Uno Campo, Vicente Hamoral, Louis Sibug and family, Edel Umlas, Gabriel Di Mabuyo, Sonia Madlambayan Agabon, Cyril Blue L. Galvez, Zenaida Quiazon, Nelson and Nicole Tamondong, Gloria Panlilio, Jennifer Manarang Canlas, Eller Vitug, Ernesto Dizon, at hanggang kakaluguran at kamagana kamasakit. Para king hanggang kapainawan ding kapatad tamong mayangon na biye. Juancho Baluyut, Flores and Josefino Gabor, Eduardo Copillo Jr., Renato D. Mendoza Kinkayandet Anniversary, Dominador Gutierrez, Aleja Gutierrez, Danilo Gutierrez, Mario de Ausen, Secundino and Angelina de Ausen, Antonio de Ausen, Alfredo and Consolacion Roldan, Maan Estacio, Faustino Santa Maria Jr., Renato de Lara, Jed Christian S. Tomas, Reginaldo Choleco, Leonora Mangabat, Boots Moron, Danley Serrano, Rosita Miranda, Eduardo Bobias, Ernesto Bobias, Ricardo Bognot, Odi Paulo Lumanlan, Eustacio Junio, Felina Hidalgo, Wilfredo Deirit, Monsignor Felicitosi Sison, Resi Pineda, Cynthia Del Rosario, Asuncion Umlas, Elena Parico, Fe Coronel Isip, Felicito Calara, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tantamco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, Ruben Lacson Jr.,
Rashinaya Marie Lacson, Emilia Cura, Rita Garcia, Estanislao Cura, Roque Garcia, at ding sa Blancaladua, Kim Purgatorio. Talakad tamo po at makyabing magkanta, kindalit a pamkulat.
Kiligyoning igpam, pananganak, panimbalan ng Espiritu, Amen. ang Ginoo manatili kaya kayongan, At kaya ka ang timurin, maya payabak po. may payabak kuha mo. Kaya yung misa tamo po ngeni, kita sana, hindanin talagang paulagan tamo. Kaya tang priority, kimbye. Mapaunang pamagpaulaga. Hingaldo iti mo naman mag-golden wedding la po. Hindi kaya katamong kaparokya. Itatang Rodolfo at Delia Galang. Inabetala po kay misa tamo at kaya rin yung misa bendisyonan ko lang kay karelang pasalamat. Palakpakan tala po rin Rodolfo and Delia Galang. 50th wedding anniversary. Pagpasalamatan tapo po at ating mag-50th wedding anniversary. Po at ating magpasalamat ng grasya ng pamilya. Kapatid, na kayo may kakasala po ang itama ng importante yung biyata mo. Etamo balo yung prioridad. Yung natamo yung maya, kung kayong bisyo. Yung bagay yung makasira. At yung kay kalimutan mo yung tunay prioridad kimbiyata. At karin pa nung may kasalata mo, mangyatang kapatawan kin Diyos, king kaya katang pamagkulang. Itangan po, magkumpisal ko. Magkumpisal ko kin Diyos sa may pahintutu. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at may ayalawang kakulangan. Uli nito'y panigapuko, kan Santa Mariang Kapilang Birhen, karin sablang anghel ang Puan Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko kin Diyos sa ginutam. King Diyos sa may payang totoo pakaluluan na katamo, at ipakapataw da rin kasalanan tamo. Idalaan na kataan sana, kimbye, alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Ganakan tala po, isipan tala po, di kaya katang intensyon, kaya katang misang iti. O Diyos sa igpami, kapamilatan ng Isus, ipayabot may kaya kaming mayap mong balita. Tanggapan mi naman sana, ing banwa ning grasyang papasyag na, ipagdala na kaya sana, Banal Espiritu, banarina na kayang sala at agawa na kayang timawa, para kaya ka at para rin kapatad mi. At king saab na rin ayatad mi niya sana yung may pabalita, kareng pakakalulu, kareng bihag, karing bulag at karing mayalepusta, banding sabla, takmanda, ingke kang tula. Itiadon mi kapamilata ng Kristong Ginomi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat king libro ng Nehemia. Dela ning Ezra apari ing libro ning batas, ketang lugal anong nula mititipon ding lalaki, babay, at anak a makaintindi na king pisasabyan. Binasa ni Karela ing batas, ketang lugal anong nula makatipon ding memalen, manibat na itang abak hanggang ugtong aldo. At may kiramdam lang miyamas-amas ding sabla. Makatalakadya i Ezra king entabladong dutong, agewara para king pamitipon ay ta. Makalawe langan amata ring tao kang Ezra, kabang makatalakadya. Tinalakad langan ding tao, inyang biklat na ne ing libro. Nganang Ezra. Purian niya ing Ginu, ing Diyos asari degulan. Tinasdo ring gamat da ring tao, at ngarang mekibat. Amen, amen. Di kuro ring buntok da at migsakabla king gabon, king pamanyamba king Ginu. Binasa re Karela ing batas ning Diyos, at linikas de ampon binye kabaldugan, ban aintindyande ring tao. Inyang abalo ring tao, ing sukat dang daptan, agpang king adwaning batas, metagkilla kapanamdaman at mipakyakla. Inya inehemyas, ing gobernador, i Ezra apari at biyasa king batas, at ding levitang manisplika king batas, sinabira karing tao. Iting aldoy ti banalya para king ginungke kong Diyos. Inya eko sukat malungkot o kikyak. Muli na kayo at magsaya, mangan kayo at minum, at dakayanan yularetang alang pamangan at inuman. Uling banalya iting aldo, king kekatang Ginu. Inya eko sukat malungkot. Ing tula ababyening Ginu, kekayuya, ya ing kekong sikanan. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Ing pakibat tamo, ding amano mo Ginu, espiritula at bie. Ding amano mo Ginu, espiritula at bie. Ing batas ning Ginu ganapya, babyeyang bayong bie king tao. Apanaligan la ring tuntunan ning Ginu, kabyasnan babyera king taong alang balo. Ding amano mo Ginu, espiritula at bie. Ding kautusan ning Ginu matulid la, ninuman ing tutupad tula ing kamtana.
Ding utos ning Ginoo ustula, babyelang sala karing mata. Di nga mano mo Ginoo, espiritula at biye. Karapat dapat ing gumalang mitmong takot king Ginoo. Sukat manatili iti kapilanman. Ding atol ning Ginoo pawalang katutuan, alayang kakabiran ninuman. Di nga mano mo Ginoo, espiritula at biye. Ding amanong lulwal karing labi ko at king pamibule-bule ning kakong puso, maging katanggap-tanggap la sa arapan mo. O Ginoo, ape kabato kong matibe at kakong talapagligtas. Di nga mano mo Ginoo, espiritula at biye. Pamamasang ibat, kimumuna ng sulat San Pablo, Karingtao, Korinto. May ngariya king metong akatawan, ating dakal adake i Kristo. Makanyan man, metong yamong katawan, bistama dakal yamayayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamongan, Hudyo o Griego, alipan o timawa. May binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilatan ning metong mong espiritu. At itamongan, minamtamo, king metong mong espiritu. Uling dakalan dake ring bibilog king katawan, at emo metong adake. Nung imbitis sa biyana, uling eko gamat, eko kayabe king katawan. Ito e mga baldugan, king enane dake ning katawan. At nung mabalugbog sa biyana, uling eko mata, ito e mga baldugan, king enane dake ning katawan. Nung ing mabilog a katawan matayangan, makanano yang makaramdam. At nung puro na mambalugbog, makanano yang makabaw. Dapot epin makanyan, Siryana lang binili ning Diyos ding may alaliwang dake king katawan. Alang katawan nung bukod yang metong adake. Ing kamatutuanan, dakala ring dake, dapot metong yamu ing katawan. Inya e naasabi ning mata king gamat, era ko kailangan. Niing buntok e naasabi karing bitis, era ko kailangan. Emo ito, etamo malyaring nye nung alalo ring bala mo may nanandake ning katawan. At deting isipan tamong alang kabaldugan na dake ning katawan, ila mismo ring sukatang pakaingatan. Kabandetan dake ae masanting lalawan, ila ring lalutang pakadinan pansin. Aera naman kailangan ding mga lagundake na ning katawan tamo. Dapot pibage-bage no ning Diyos, ding dake ning katawan, bandinan mas maragul adangalan, detan dake ning katawan, aalang makaing dangal. Inya alang pamisagsagan king katawan, dapot ding mayayaliwan dake, atin lang masabal king metong at metong. Nung ing metong ng dake ning katawan manamdaman niya, ding aliwan dake manamdaman langan, abe na. Nung metong adake, mi parangalan niya, ding sa blandage, mi parangalan lang, abe na. Uli na niti, ikongan, katawan akong Kristo, at ing balang metong kaya kayo, dake ne. Bibili niyo ning Diyos, king iglesia, rin sa king sukat dang pakabiyalyan. Mumuna ring apostol, kadwa ring propeta, katlo ring talaturo, at kaybat ding darapat mala. At detang ating upayang manulo o makasawop ka ring aliwa, o mamahala karela, o magsalita miyayaliwang amano.
Elangan apostol o propeta o taluturo. Ilangan ating upayang dapat malo o manulong sakit o magsalitang aliwang amano o magpalino nung nanong ingkabaldugan dareting amano. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapo bang parangalan ing maya pabalita. Ing Ginoo tinubod nako, bani panaral ke ing maya pabalita, karing pakakalulu, at ihayag ing katimawan karing bihag. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka ang timurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Dakal na lamo rin ding migkapilit sumulat king kaselesayan tungkol karing bagay may kapalyari king busal tam. Makayagpang king karelang sinulat king sinabi ra kay kami, ing may kasaksi at may naral kareting bagay ibat king mula. Kay bat kung inusisang mitmong kaingatan ing sablang bagay, may yapan ko naman sumulat metong at mayayo sa kaselesayan tungkol para kay kayo. Kagalang-galang at Teofilo. Depatan ko iti banabalo yung lubos sing katutuan, daring sablang bagay amituro na kay kayo. Migbalik ya Galilea, Jesus, ating upayan ning Banal Espiritu at Judea. Mikalat yung balita tungkol kaya king mabilugalugal na ita. Tinuruya karing karelang sinagoga, ating sabla pupuryande. Kay ba't nanita migbalik ya Nazaret, Jesus, ing lugar anong nuya meragul. King Aldo naning sabat anting lugali na, mintaya king sinagoga, tinalakad ya mamasa king kasulatan. Binyere kaya ing libro ning propeta Isayas, biglat ning libro, at tikit na la king lugar anong makasulat ing makatuki. Ing espiritu ning Ginoo at syukan ako, uling pinili na ako ba ni panalal king may pabalita karing pakakalulu. Tinubod na ako ba ni hayag, ing katimawan karing bihag, ing pamagbalik ta paniman ding bulag, at ipangakabos na ring mayalipit, at ipabalo ing banwanan ning pamagligtas ning Ginoo karing kayang balayan. Lilo na ing Jesus ing libro, binalik na king kasaw patlinuklukya. Makalawe lang ang kaya ring tao, king sinagoga, nga nakarela, meto pa yeni ing dake ning kasulatan, kabang pakiramdaman niyang mababasa. Kaluguran kong kapatid, ing may pabalita ni kayatang kaligtasan. Kapuryan kaya ka o Kristo. Kilagyo ning igpam po ring anak pa rin Banal Espiritu. Amen. Priority. Sano ing maulaga kaya kang mapauna at sano ing peka mo muna ka rin kaya kang paulagan. Priority. From the word prior. Mas minuna. Precedence. Precedence in time
and importance in rank. Aranasan niyo na po itang magdesisyon ka, pero magkasahit kang mamili. Nakabayat tampo nga nakalambat. O po tang magdesisyon ka, may abili-biling meto ka bage, kasi mo balo na ng prioridad mo. Kang Jesus kayong misa tamong eni, pepakit na kayong mumuna ng gewa in Luke chapter 4. Pepakit na nung naning maulaga kaya, bayo na inimpisan ng kayang misyon. No pa'y naus kayo nilang kayang alagad. Magumpsaya pa Jesus, wala mo yung pawanuata mo, magumpsaya pa mo. But before He embarked with His mission, He established what is His priority. Bala mo yung plataforma ng Jesus, nung baga ka rin tatagal. Naning peka-importante kaya, naning importante kaya, the priority of Jesus is the person. Ing tao, yung maulaga kay Jesus. He further qualified the person. Nino rin tao maulaga kay Jesus? Those who are disadvantaged. Those who are in need. Dito ang tao ating pamangailangan. At ang taong magagarabyado. The priority of Jesus, the person in need. Sinabi na, deng kalulu, deng bihag, deng bulag, deng mayali pusta. The Spirit of the Lord is upon me, nga na. Tsuya ka na ako yung Espiritu ng Ginoo. Linanya na ako, bani panaral, ing maya pa balita, ing balita ng pag-asa, ing makasikan lub, kareng pakakalulu. To bring liberty to captives. Kareng makasukul, kareng malaya. Emo kitang makasukul la, tsuke sukulan. Pota misukul la kayong milabas. Ela makalagpos kayong kasalanan kayong milabas. Kareng lang trauma in their own pains. O recovery of sight to the blind. Balang manakit ng bulag. Alam mo itang bulag, alala nga kahit kayong mata. Doon bulag lang kayong katutuan. Bulag lang kayong pamangailangan da rin kapatad da. Bulag da kayong kabilyan. And for the oppressed to go free. Para karang mayalipusta, karang magagarabyado, midenan lang kalayan. Iting prioridad ng Jesus. Ining pinaka-importante kang Jesus. Ing tao. Leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower. Di kanong leader, maging lang maupaya, uling masikan la. Nune, uling at ilang abilidad, pasik na ngandala, reng may na. Potang tunay ka leader, mumupapakit, ako yung masikan. I have the authority, I have the power. Ing tunay leader, pasik na nga nala, den kayang asasaupan. Nung pengari ka, asusopan mong makatalakad, den anak mo kaysa lidambitis. Nung teacher ka, at tuturo mo rin anak mo, tuturo, balang mabiyasa at makapagumsa kayong biyeda. Kanita po minunang panahon, ing salitang priority is a singular word without a plural form. Alaya pong plural. Priority, period. Wapi naman eh. So sinabi mong priority kanita, metong yamo. What is prior, what take precedence, and what is more important. Priority. Bala mo, best friend. Kunyari mo, kung nanda ka, nino yung best friend mo? Siyempre, sabihan mo ang popay kay best friend kaya naman, ang poy kay best friend kaya naman, poy. Best. Oneng recently, ang yung salitang priority, it became plural in its form in the past century. Buri sabihan ito, priorities. Buri sabihan, deng importante. Oneng miracle, then priorities.
hanggang eta na balo sa aning importante. In that addition to the vocabulary, it added even more confusion. It lacked its focus and even lost its meaning. Bala mo ni kay alan yung ulaga. Pero putang malino yung prioridad mo kembye. Putang malino na yung importante kaya ka. You will not be distracted. Kagad-agad mababalisa. Kaya agad-agad milalako patulo. You will not be derailed. You can recognize when you lose your focus and you go off your trails and your tracks. Potang balo mo na nung maulaga kaya ka, mabilis kang magdesisyon. Choosing is facilitated and it's not complicated. It is not easy to give up anything or something or someone because you know this is your priority. First things first, nga napid po nita mo itong libro ng Stephen Covey. Pero ya pasin kaya nga formulation, first things, dakalya naman yung priority na. Uli nga tune kayong modern management, modern times. Pero kung Jesus, metong yamo, ing maulaga kayo, ing tao. Anyan yung kay, ka makapag-desisyon kasi ang balo na talaga maulaga. O nano yung peka maulaga kaya ka. Your priority will serve as your compass, your anchor when you are almost drifting. It will be your reference and you will not be shaken or you will not be lost. Kay Catholic social teachings tamo, ay tamo pong 7 prinsipyo kaya tamong paging Katoliko. 7 Catholic social teachings. There are 7 principles na peka maulaga. Ing number 1 po, balo yan, ano yan? Ing dignidad at imbiyan ng tao. Maulagaya ing tao. Ing kayang dignidad at kayang biye. Yan kaya tayong tindihan ng tao. O ba't tatanggapan niya yung tao ini? Makasalanan niya. O at makasukol na la. Papasyalan nyo la pa. Nga may sukol na, atilang pamagkulang. O at susopan nyo la pa. Kasi maulagaya kayong Diyos yung tao. Mayap ka man, o may kamali ka. Uli ang titang pag-asa, ing kayapan mandatila. Your priority defines your values, your identity, who you are, your passion, what consumes you. It will be the basis of your very character. Nung apansin niyo po, potang para-pareho yung maulaga kay katamo, eta magkasakit. Then daw kong halimbawa, nino rin talasawa kaya kayo. Wari, potang may papate kayong may asawa. Pansinan nyo, nanin pipapate nyo. Neng kayo pipapate nyo, itang ko pareho prioridad. Pareho yung importante kaya. Yung metong importante ni, kaya metong o itong importante, may patela. It is a question of priority. Naman, ay, emo ko kaluguran. Emo ko karuguran. Ali, neng kay, kayo may kahit hindi, naning maulaga kaya kayo nga dua. Anya, bayo ko makisawa, rin anak-anak. You have to establish what is important for both of you. You should share your values. Neng kayo, umpisa pa mo, siguro, ing metong buri na pagawayang bale. Ing metong buri na saliya sakin. May pate kayo. Ing metong buri na tumipon niya. Ing metong buri na gumastos siya. May pate kayo. Kaya miyalo ang paralan, sometimes our disagreements are about our difference of our priorities. Pero, potangagin mo nanin talaga mga importante kaya ka. Agyo mong tabiluan, impipapatay nyo. You may be criticized or even be insulted. Go back to your priority. Ning kahit tila sinabing masakit kaya ka, ininsultuda ka.
O kaya kayong eskwela, you are bullied. O kayong opisina, pitulak-tulak na ka. O kaya may nga pakarine ka. Sabihan mo kay sarili, it's not about me. I have a greater priority. At yuko kaya ni makipag-obra ko para kayong pamilya ko. In prioridad ko, aliwa yung ugali na rin tao nga rin eh. In prioridad ko, in pamilya ko. At ikong anak kapapadagol. At ikong pamilyang mamasa ka na ako. O kaya mag-aral ka. Karang pamag-aral mo, at ikang teacher, makatakot siya. At ikang teacher, pamakarine na ka. At ikang times may kamali ka. O kaya eskwela, ting bully. Mo papatasan. Mo pakadibdiban. Bakit? In prioridad mo, mayari ka kayong pamag-aral. In prioridad mo, makapag-obra ka. Pero detalye mo itang sabihan nyo ngayon, masira ka mo prioridad. You will lose your own priority. You can be rejected. Go back to your priority. Next Sunday, Jesus will be rejected from His own people in Nazareth. Pero lamang kayo kasi balo na. At ipa mas baulaga kesa rin ang being rejected. You can undergo a crisis, Kimbie. Go back to your priority. At mo yung crisis na ning pandemya ngayon eh. Linto laretang essential. At mo kay kaduang pamamasa in 1 Corinthians 12. Dakalareng partina ni katawan, inggamat, ing mata, ing arong, asbuk. We are all parts of the body. Pero yung maulaga, pwede sabihan ng mata, ako yung importante, yan yung mata, kayong asbok. Sabihan ng asbok, ako yung importante, sabihan na kayong gamat. Makanya lang rin tao po, at ang papatela, ako yung importante kaya sa akin ka. Pero kakalingwan tamo, yung pinaka-importante, itamungan. We are part of the body. Anyapin po, kayong pamilya po, at ang ating may papate, nang kaya pwedeng may patela rin may kapatid, may patela rin may asawa, may patela rin may pisan, may patela darang pa iba pa. Nang kayang lawen mo kareta, when your priority is clear, you will not be lost with the details or the petty concerns and unnecessary quarrels, intrigues, and even major setbacks. Potang maulaga, balo mo, itang intriga, chismis, ugali na makanya. Na importante ta bakit? Pamilyada ka eh. Kapatad da ka. Pisan da ka. Metong tamo mo. Para masira ka, masira tamongan. When you know your values, you can have peace in your life. In spite of our differences. In spite of our limitation. Kaya pisang banta mo, tutuya naman. Nengkay, kaya pisang bantam, kaya kapulungan tamo, kaya parokya. Ating mayap. Ating medyo mayap. Ating alos malapit na maging mayap. Pero, kakaulantangan. Because we are part of the whole body. Ano mo, kaya katawan tamo. Ating may na. Ating mo yung gamat ko ngayon, may na ya. Ini masikan niya. O yung metong mata, may na, yung metong malakas ya. Mo naman, papalako yung mata mo, palako yung gaman mo, may nala. We are part of the body. Eta kompleto nung alayong metong. May panantabi. Nung masikan ka, pasiknangan mo rin may na. Nung biyasa ka, sopan mo rin biyasa. Nung banal ka, ipangaditala paretang ali. Not because I judge you. Ako mayap ko kesa ka. Po makanita. Importante tangan uling metong tamong katawan. When you share your values, we become family. We become one body. We have peace. Then ako pong assignment na. Pwede mong isipan na yung pinaka-importante kaya ka. At detang aliwang bagay susunod na lang. Ulingin Diyos, ika yung pinaka-importante kaya. At po taninin may importansya ng Diyos, everything will follow. Yung pamilya mo, kabiyayan mo, tagumpe mo kimbye, kapayapan, kayong pilubluban.
Kanita po seminarista ako, kitnan kita nga na akong spiritual director. Sabi ko kaya, ako pa po may desisyon nung magpari ko, ali ko. When I entered the seminary, siguro 2 years or 3 years after that, I was with the seminary formator. Kitnan kaya po, Father, ako pa sigurado nung magpari ko, ali ko. Nakaman pagkibatan. Sabi na, Deo, ati kong picture frame. Bali pa ang picture frame. Bayo yang ana. Ako pa magdesisyon nung nukay pa ako, nga na. Nung kenikay pa ako, o keta, o kene, o kaya keta, nga na. Ako pa pinagdesisyon, nga na. Ipako kaya kening harap ng lamesa ko ngayon, o kaya ketang ang mikisala, o kaya kening opisina. Nung kaya pa ako ining isabiting picture frame, where will I hang the picture frame that was given to me? Kabat sabi na, until I decide where I will hang my picture frame, hanggang kaya kaming desisyon, nuke, ipako, ining ka na akong bayong picture frame, I will not be able to focus my efforts, I will not be able to focus my strength, my attention to the nail. Hanggang, kung may desisyon, kay sabit, yung ka na akong picture frame. Kaya talaga, ay bulusin ka na akong sikanan, ka na akong atensyon, yung ka na akong kagiwan, kaya tang pako, bagay yung pako ka rin. Potang nga kapag may desisyon, nung nano talaga yung maulaga, kimbiya mo, nang kay palipoli-lipo tam. Karenganak, nakalma ka niyan. You cannot decide what really is most important. Kaya Jesus, King Ebanghelyo tamot ka rin pamamasa, pepakit na nung nano ing maulaga, nung nino ing peka maulaga. Kapatad iting maya pabalita kay katangan, kilagyo ning igpampo ng anak, padimba ng Espiritu. Amen. Ipasyag tayo po ing kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, kin Diyos, igpang may paingtutu, linalang kimbanwat yatu, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugto nga ginutamo, pengagli king upaya ng banal Espiritu, mibayit kan Santa Maria Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, inipaya ka rin mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makulukluk wana ni Diyos, igpang may paingtutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, bango kong karing mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko, kin banal na Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kin pamisamak din santo, kin pangpatawad da rin kasalanan, kin pangasublirang miyering mete, at kin bielang angga. Amen. Manalangin tamo king Ginoong Jesus, baning kayang mensahe, maging mayap yang balita, karing sablang tao. Nata pong makibat, magsalita ka Ginoo, at bustang mong makiramdam kami. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para king balayan mong makatipon keti, ba makiramdam karing kang amano ning biye, at para karing hanggang kapilanman, epa tinanggap king kang amano, ban damdaman det at alastas, ing mayap mong balita, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka Ginoo, bustan mong makiramdam kami. Para karing kekang talasalpantayang mitatagulaling kingaldoy ti keka. Para karing sapilitan magobra kingaldoy ti. Bangi mayap pabalita, mayap mong balita ning lugod, dasan no ring sabla, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para karing bihag amanaya king karelang kalayan, at para karing manatiling bibihag king karelang sarili, ban inke kang maya pabalita ning katimawan, dasanongan manalangin taking Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para karing bulag ae makibalu nung nanu insala, at para karetang manakit o ebisang manakit, baning sala ning kekang maya pabalita,
antabayan nanongan, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para karing kalulu at ding mayayalipusto, amanyawad sawop, at para karing karelang matulid, para karing magsamantala at liligalig karela, ban ing mayap ng balita, ning kekang hustisya, at ning karelang dangalan, miras kimbalang metong, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Ngeni adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ginoong Yesusing tula at ligayang papasyag mo, makatagulaling maging maya pabalita ang karing sabla. Bustan mong makiramdam kami, kingkaya kang amano, at kasyan mi ing mensahe kaniti, banding nga gana-gana, akit da king ikaing ginumi, ngenit manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Talakad tampo. Manalangin kayo kapatid, bandi ating kaya katang daon matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang dito. Tanggapan niya saning Ginoo, itindang karinggamat mo. King ikapurit kaligaya ng kayang lagyo, king kakatamo kasaplala, ning mabilog na Santa Iglesia. O ipaming miglalang tanggapan mula rin kaya kaming ngayon, ipaintulot mong papagbanalan da kami at pagdalada kaming kaligtasan. Itiyadon mi kapamlatan ng Kristong Yudumi. Amen. Ingino manatiliya kaya kayungan, At kaya ka ang timuri, iyat nayo reng puso yu. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos ay ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos nga langang at lubos mayupaya. Kapamlatan ni Kristo ang Yudumi. King kaya kang lugod, binugod mo kami, bani pakilala, king kaya kang karangalan. Ang giyang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginaba ka pa mo ring paralan bang makapagbalik kaya lub kaya ka. Ulinita yung kaluguran mong anak, meging tao yung kalupa mi, ban kalupa ming taong makapagligtas kaya kami, king kapahamakan at pangaliliken dalan. Kapamilatana, ringangel, king banwa, yampang na yung karelang panalangin, at impamanyamba, kabang magsaya kami king harapan mo kapilanman. Misuge sanang siwala, miking karela, king matagumped ang dalit ng kapurian, at ngamingan kakanta.
Tunay ka pinbanaloy pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana natin ngayon king Espiritu mo. Ban para kay kami malalang katawan at daya ni Ginaming Jesucristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pepasalamat sa keka. Piraso na at binyan na karigayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iting ka na akong katawan, ami daon para kay kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kingwaning kalis. Pasibayang salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan, minumko ka niti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para karisab lang tao. Bad kaya mi patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyagtaya po yung misteryo ni kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng mebyan ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin imbi at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuamo kingi kami sanang misulusulo king ataon at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo ding sa Blang Pari, ading hanggang malugod na susuyo, sasaw, magobra, para kay kaming kasalpantayanan, para kay kaming pisamban, para kay kaming parokya kay king Banala Cruz. Ganakan mula ng baning kapatad ming pepainawan at paninayang subling mi, ading sa Blang Miyango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kayangan. Gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye, alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen indo nin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian king kaya kabanin panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tuto, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta king ipa, king paralangin tiro ng Jesus kaya katang.
Ikawus mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu parat kaya mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang na Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian at ting kayupayan at ting ligaya manggamang kingalangang. O ginuming Jesucristo, si Nabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, no nilawan mong kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Gino, manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka ang timurin. Pasyag tapo, migakametong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kayo nga. Kapayapan po kayo nga. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo Jesus, sa milalako, king kasalanan na ningyato, nuan laring mayaws, king apunan ng kordero. Ginoo, ako matampan tanggap kaya ka. Dapat tigkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sasalpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may kin sablang bagi, at pag nasangkun tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era ka at tanggap kin sakramento, umya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka, emo sana'y pantulot kapilanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Sa ng Kristo. 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 Katawan ng Kristo.
Manalangin tam. Talakad tampo. O lubos mayo pa yung igpa, mananasanang ing bayong biye, pigkalugmo kaya kami, pasulungan na yung lugod mi, at papanatilya na kami kintula ning kayarian mo. Itinganadwan mi kapamlata ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka ang At timurin. bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong familia, kilagyo na ning igpampaninganak, panimba ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaw na, kang Yesus, ikayo, ingayang prioridad. Itamo man sana, paulagan tayo, ing Diyos. Salamat king Diyos.